Maya pabengi po kay kayungan, siklaud tampo at pangadyantayang Horacio Emperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingeni ke ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi na ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauling ming masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling aklismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabitala karing kikatang panalangin, ding makatuging intentions, ding masi sponsors, Irma David, Irma Di Macali, Federico and Ana Marie Dizon, Eduardo and Benerizo Manarang and family, Roberto and Rose Montoya, Sherry Grace Paras and family, Angelina Bonus and family. Pasalamat na ding makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Janet Manalang, Mr. and Mrs. Joel Manalang and family, Margie and Rolly Sarasate, Goldie and Ed Campos, Carlito and May Capulong,
AR Care Pharmacy, Edgar and Lourdes Pineda and family, Jelly Laksa and Bernard Ardana and family, Gilbert and Monette Sanchez and family, Roland and Evelyn Mateo Yadaw, Mon and Cora Ramin family, Marin Pineda and Aguas family, Rodel Santos, Marie Jensen Manalang, Hector and Mirna Quezon and family, Elvira Perez Salas family, Sason family, Perez family, Kunan family, Aguas family. Birthday Thanksgiving Daddy. Kylie Manarang, Abelina Bonus, Father Renatos Sabile, Speedy Recovery, King Elison Rivera, Monsignor Pelecito Sison, Mario Supan, Beltrinidad at Lina Bonus. Successful board exam for Reginald Yadaw. Special intention, Christopher Robin Estrella, Jezaret Manarang, Alexander Serrano, Ronald and Agnes Lau and family, Joan Ross Tolentino and family, Bernadette Maniago, Anita Carlos. Ordained anniversary, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, Monsignor Gregorio Canlas. Antimurin ding sablang kaladwag ang purgatorio at ding kaladwada di Natividad, Maligaya, Angelo, Ronel Mauro Death Anniversary, Emelita, Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Jerome, Ramon, Napoleon, Roman, Antonio, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Librado, Adel, Jesus, Demetrio, Rolando, Bonifacio, Santiago, Hipolito, Inocencia, at Jennifer. Magkabitan po king dalita pamukulat. Malapit na
Kilagining ipampo ning anak, ampo ning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyag ng banal Espiritu, mantabi o kakaingan, At kekan temurin. maya pa bengi po, Maya pabengi po amo. sadsad tane po yung kekatang abi-abi pa magsakripisyo, balang bengi, bang pagsadyan tayo nga donang kebaitan ng hapong Ginoo. At bangin nga bebe tamang matampang ganap, kaniting banal na kapag masusyan, manahimik tapa mo, bang surya ng kekatang sarili, pagsisyan at pagkalungkutan na namang kasalanan na gawa tamo, manjad tapang tabad at pakalulu king Ginoo. Laus dubtang yapsing pamanyising kasalanan, magkumpisal ko, King Diyos sa may maybayang tutu, at kay kayo kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayaliwang kakulangan. Uli na nitay, panigapuko, ka Santa Mariang Kapilan Mang Biren, karing sablang anghel, ampon santo, at kay kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa may ipahing tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo.
May kakeni Ginong Jesus, kapayan tala, pagkaluban meng bayong tetagan ingke kang balayan, ama nalik king lugod mo, kingke kang panyatang, yangat mo kami king tula, ningke kang kayarian, anong no ka mabibi at magari, kambe mo, at ning ipa, at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Magramdam ta mo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibot, king kaduwang librong Samuel. Manok na nga ng payapa i David, king palasyo na. Era ni abalanan po, ring sablang kasalang na, uling ingginu, yaing mimingat kaya. Kanita nga ng David, kang propeta Natan, lawen mo, manok nangan ko, keting palasyong megawaking sedro, kabang at man ing kabaning Diyos, king metong mong toldo. Nga nang Natan, datan niyo, itang nanumang mayap ay isipan niyo, pablasang mamantabi yakya kayo ingginu. Dapot, king bengito, nga naning ginukong Natan. Puntalan me ing talosuyo kong idabid, at sabihan mo kayo, ing pasabi ko, inganti kanini. Alwai ko, ing mitalakad, king templong pitok nangan ko. Inya sabihan mo, king talasuyo kong idabid, king ako, ing ginong mayupaya. Pasabi ko kayo, inganti kanini. Kinwara ka king marangleng ti pagpastulan tupo, at gewara kang talapamahala, ning balen kong Israel. Kaya bemo ko, nuka rin ka man minto, at ikit mo, ing simbot kulo, ring sabla mong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa karing pakibaluan amani muna ning yato. Dininan keng gabun ing balen kong Israel at karin kula papanoknangan. At alanang menligalig pakarela, manibat kanitang pigkalubanan kulang hukom. Nalameyalay po, karing marawak ataw, antimo ing merapat karela, king milabas a panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, dinanda kang anak at alapagmana king trono mo. Manatili ya ingke kang pamilya at ingke kang kayarian. Manatili ya ingke kang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Idalit ko ing kaya pa ning Ginoo, king kapilan paman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong kukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayang gayan, ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupan ning banwa. Kaya pa
ating kasunduan agewa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David, aalipan ko, king ing kayang lay, kakuyang papanatilyan ari kapilanman. Ating kayang kayaryan, eya miwakasan. Kanako sabiana, ika ingibpaku at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati keng tutuparan ing pangako ko kaya, at ing kasunduan mi manatiliya. Parangalantaya po yung maya pabalita. Ingginuman tabiyake kayo. At kaya ang pinuri. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya o Ginoo. Isakarias, itatang nang wan, mikat mo niya king banal espiritu at nga nang migsalita. Puriyan tayong Ginoo, ing Diyos ning Israel, inaddanan ing kasaupan, ing kayang balen, at timawa nala. Di na nakatamang meto nga mayupayang talapagligtas, ay ba't king lahi ng David, akayang talasuyo. Itiing malambat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo, karing kaya katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama kaya katamo. Pengako na naman ing pakit siyang lunos, karing pipumpunan tamo, at kanakaning banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham, apipumpunan tamo.
King iligtas na katamo ka rin kaya katang kasalang. Ban ti mawata mong makasamba kaya, ban maging banal tamo, at maging matulid king panimanmana, king kaya kabaning biyeta mo. Ika, anak ko, mayawas kang propeta na ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makauna king ginuban, isa jaming dalana na. At iturume king kayang balen, ing dalaning kaligtasan. Ing pangapatawad da rin karelang kasalanan. Ing Diyos tamo, tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag ding kaligtasan, ipaslag na kay katamo. At iba't banwa, sunlagya karingatsu king karalunduman. At karingatsu king lilong ning kamatayan. Banituntun na katamo, king dalan naning kapayapan. Ing may pabalita ning Ginoo. Gloria a Te, o Cristo. Makiramdam tamo po, King Homilya. May pabing pasibay po. Maya pabengi po amo. At sad-sad tayo na. Siya mayaldo, siya mabingi, apa magsakripisyo. At salamat may kayang pangtamong iniing kaya katamong lugod king Diyos kapamitan ditang siya mapamagsakripisyo, pamamuntagyan ni pisamban, lalakwan ng sabla para muntatamo po kini. Pero siguro po kalupa ng kening kaya katamong first reading Haring David nga na kitang misang kano apan sina na makatok nang yakin palasyo itang kabaninti panatsuyaken tolda niya inisip ng pagawaning baleng masanting ing Ginu ing kabaning tipan. Pero through Prophet Nathan nga na ikang magpagawang bale ka na ako intutu nga na akong mengawang bale para keka akong kinangwa keka king marangle at gawara kang mayupaya. At tutupin po tangkaya, akit tamo niya, agagawa tayong bagay-bagay, ulingin Diyos, minunan na katamong sinopan. Makaserbisyo taking apong Gino, kasi di na nakatang sikanan, at di na nakatang upaya, banggawan yan. Di na kinay kaya katamo ing dangal, asumuyo kaya. Anya ita pong asad-sad tayan, balamoy tayong magsakripisyo, intutu, iya pa rin pasalamatan tamo kasi yang may king kalusugan tamo, king sikanan tamo, king nanuman, para kompleto tayo tang siyam abengi. Iya mo rin may kaya katamong sikanan bang lakon pa yung nanumang dapat tanggawan, kimbali o ano ka rin man, bang muntatakini. Nga nganapin po na yung palagi tas sabyan, ing sabla, king Ginu. At all for the glory of God, uling ing sabla, kayangan. Kanya, ini pong pisa sa bintangin kapasalamatan niya. Kapasalamatan niya ay yung Diyos mismo, yang babiyasi ka ng bangayap siya tayo kaya yan. At king kaya katamang ebanghelyo, ini ingkanta ng Zacarias, kay ba't nang may bait ng anak ng Juan Bautista. May kapagsalita kasi may pipi Anya, ining kanta na ngayon adwayang parti, ining kapasalamatan ng Zacarias, ang puwitang propesiya na king kayang anak Juan Bautista. So ining first part, yapin pamipuri na pamipasalamat ng Zacarias, King Diyos. Pero nung labi niya, kasi tamo, ingagad tamong isipan niya, pasalamat siya, kasi at long last, ilang yasawang matuana, may ngarap mi kayanak, king katataw dyan, mi kayanak larin. Anya isipan tamo, ining kapasalamatan ng Zacarias, King Diyos, ing emeng alingwan ng Diyos, dininanong at pikaluban anak. Pero nung lawen may ning pangadina, ay liwa naman tayong pasalamatan. Pakiramdaman niya nga na, puriyan tayong Ginoo, ing Diyos ng Israel, inatdanan ng kasaupan, ing kayang balen, at timawa nala. Man may banggit ing kapasalamatan, king pangabait na ning anak na. Dapat sana, puriyan tayong Ginoo, ing Diyos ng Israel,
kasi pikaluban na king anak, iking adwang asawa kong Elizabeth. Nga na. Di makanta eh. Anyapin po talabin mihine, ining kanta ng Zacarias, iya personal thanksgiving offering na king apong Ginoo. Iya pansariling daon na king apong Ginoo. Nune potang leben me, kapasalamatan niya in behalf of the whole Israel. Uling ito tukuyan na kini, ing Diyos kano, ene pe paboren ing Israel. Inat dananeng kaligtasan at dinaneng mayupayang tagapagligtas ing Israel. Nya bala mo kakatawanan ing Zacarias ing pamipasalamat king Dios. Representing mabilog a Israel. Ket ang grasang pigkalob na ning Dios king buong balen Israel. Anya potalawen me bala mo is a communal thanksgiving. It is a collective thanksgiving. Uling itang tinggap dang grasya ning mabilog a bansang Israel. At bala mo ngayon bali pala second collection tamo, nag-second collection tamo kapilanta, nakakadwa na, 2 nights ago. 2 nights ago po ito so nandun yung binyera pong figure ka na ako, 87,000 na. Dahil isaw tamo po kareng may ngaturan king kalamidad. Ating ko pantingga pa sobre, bayo magmisa nandun 6 p.m. So baka siguro bababang 5,000 pa ito, baka miras nung 90. No, magkano yaman talaman ito sobre. Marakal po. At siyempre po potang dinan mo kanyang dining recipients ken, retarigong may biktima na ning kalamidad, karagul da pasalamat kanyan. Ita pungikit pong grabe, itang dinagat island yata ito, o talatang may pantelang ang dengang gambale. At aga nakakupo niyang itang mituran kiti Pampanga, ken pinatubo, alang bale ay alang balas. Ating emo niya kakitindalan, may tambunan niyang balas hanggang 2 feet, mga yan, katang balas. Pero kilib na po ng pilambanwang malalahar tamo, dakala may manyaw kim Pampanga. Nita mo pong Kapampangan as nakatang karagula ka pasalamatan, kareng ganaganang sinaw, bangin Pampanga, tala ka dyan pa si bayo, iba't king abuning pinatubo. At balo ko po, makanya mo naman kanyan kareng tanggap, ang kapatid tamo king Bisaya, ila, collectively, maragulak, pamipasalamat, kareng sablang sumaw karela. Iya pong tutukuyan na nining kaya katang ibanghelyong yan. King biyata mo nang kayang grasyang tatanggapan tamo, iya mo personal. Ing Diyos babiene, ing grasya na, king kapulungan. Anti mo po, Kenyo, labi niya yung Mexico ngayon. 10 years ago, 20 years ago, yan makanya ng Mexico Labi niya yung dalan takin, social yada datang Ano nga laipin palengke ngayon kibat plaza yun kibat ating kang boulevard kita, kibat karin lareng mag-date, kasanting na nining lugar yun karin lareng ketalang gilid na ning ilog, mabulok. Pero palago po, i-develop de pa yan, kasanting na. At para kaya katamo po, ining gawa na ng Diyos keng Balen, Mexico. Dahil niya po, karakala business establishments kini. At para kaya katamo, enabi niya ini kareng mapilan, na naking mabilog abalen Mexico. Anya sukat, ing pamipasalamat, tamo, ing kabilugan na Mexico. At para na ako, uyan po isang kanong bakit po tangkaitin tamong Mexico Day, Pampanga Day, Manila Day. Uling italugar ita, kapasalamatan da ila bilang metong nga komunidad. King Diyos, migligtas karela kareng miyaliwang sako na problema. Hanapin, kaya katamo kiti Pilipinas, ligtas na katamo kareng Kastila, kareng Amerikano, kareng Hapon. Alis ngayon kahit tamo, malaya tamo. Itay tamo yung mga gobyerno kay sarili tamo. Agyang makanala pakapalpak po ang kairing manungkulan, alis itamo ring kikimot at gagalo. So ining kapasalamatan, atin yung binyeng Diyos, grasya,
mo karing mapila no keng buong balen. Keng buong pwedeng buong bansa. At labi niya, agyang keng buong bansang Pilipinas, atin niyang bukod tanging binyeng Diyos para mo keng Pilipinas. Nya po tangkay, so kat pasalamat tamo as Filipinos. Kining ita mo mga ting makanyan. Ining sabihan ni kaya katamang ebanghelyo ngayon ining pamipasalamat ng Zacarias. Ing pamipasalamat na king angking sarili na king lagyuning mabilog a bansang Israel. May kinabang at tinanggap king grasya ng kaligtasan iba't king Ginom. Pero bali yung ing misang gagampanan tamang yan ing original na title na ning misa misa na ni Eucharistia. Ing makakabit king Bible, New Testament, yan makakabit misa. No ni Eucharistia. Ulitan niyo Eucharistia. Ulit, malakas. Eucharistia. Ing kabaldugan na po ng Eucharistia, Thanksgiving. Ing balang misa, kapasalamatan niya. Ating misa ay a personal thanksgiving. It's a communal thanksgiving. Itamong bubuo king Santa Iglesia, itamong abi-abi magpasalamat king Diyos, king tinggap tang kaligtasan, kapamilatan ng ginutang Yesu Kristo. Anya ing misa ay pwedeng maging personal, palagi ang communal, kasi the thanksgiving of the whole church. Nya po tang magmisa kayo, among pamisa ko, magkano ya po yung misa? May manasasaling misa. Balinging misa, kaya katamo yangan. May pwedeng angkinan. It's always a communal thanksgiving. Pati rin aliwa tamong pamitipon, deng sakramento, timo yung binyag, doon ngayon may using scheduled binyag, pero talaga yung binyag, it's a communal celebration. Holding it is the community who is offering thanksgiving to the Lord. Karetang anak kami binyag o mabinyag. So ini kaya katamo, labenyo, potang kay ingkapasalamatan tamo, pang sarili, in behalf and with the community. At kadwa, ining kadwang party, in propesya ng Zacarias, babanggitan ay kini nung nanong maging malyari king anak na. At nga na, ika anak ko, mayawas kang propeta, ning kakatas-katasan a Diyos. Datang kang makauna king Ginu, ban sadya mo ing dalana na. At iturume king kayang balen, ing dalan ning kaligtasan. Bingot siya pa kay ni Juan Bautista, pero king pamangamano ng Zacarias, ing anak na maging propeta ya. Ing buli na sabyan, kay ni Zacarias, tatanggapan na ing grasyang tinggap da king Diyos bilang pamilya na kesang kapanan ng Diyos para king balak ng kaligtasan. Juan Bautista, aring pengari na rening matua, ila ring ginamit na ning hapong Gino, baka tayo ibait niya karela, ing meto nga propeta. At inipin ni Juan Bautista, magsadya king dalanan ing hapong Gino. Juan Bautista naman, papalag din kaya katang ebanghelyo, iya mismo mo naman, kesang kapanay ng Diyos, para king meto nga misyon. At kasanting patse makanyan ing tao makipag-partner ya king balak ning Diyos. Ing tao makipag-cooperate ya king Diyos. At natin mo sabihin kaya katamo nini, itamungan mo naman kini. Ining paganakaning ebanghelyo mo naman. Ing sana mabiyasang makipag-cooperate, makipag-partner king Gino. At by virtue of our baptism, king pangabinyag tamo, pinili na nakatamo, kalo pa rin Zacarias, ang po Elizabeth, ng po Juan Bautista, bang maging kapartner na ning Gino, king pami palaganap ning mayap abalita. Anya itamongan,
sukat makirakit ana, kaniting misyon ng hapong Ginoo. Maging kasangkapan nakatamo naman ng pamipalaganap, ng kayapan, ng katuliran, ng pamikakasundo. Bariya po ang manakit kong katolikula pala, kibat as ng pangatsura balungos. As ng pangatsura pa mga mano. Malulungkot ko. Potang abala mo, tatamban ding gulo. Susudsulan ding pate. Malulungkot ko. Kasi partner na kataning Diyos. Partner na kataning hapong Ginoo. So kat ita mo munang makipag-cooperate king nasa ng pamikakasundo, pamikakapatad, pamipatawad, pamanupaya. Anya ini sana metong tamong aga na kang ini. King kapantandeting pamilya. Ingin Diyos, pinili ng makipag-partner yaking tao para kareng banal ng balak, para kareng mayap ng plano king yato. At sana pinitamo nga bilang Kristiyano, maging mayap tamong partners na kaniting nasana. At karagdagang kanini, angkit tamo kini, nung makananong dating miyasawa, ing tinggap ng grasya, era serilinan. At ing grasya ngayon yapi ni Juan Bautista. Ere serilinan para karela mo, anay dinakere, para king kakayap ng bansang Israel. At iti paganakayang ang kikatamo, muna, nga namang tatanggatang dang grasya king apong Ginoo. Sana makanyamunan makabuklat tamo palad, bangidake mo namang karengaliwa. Maniwala ko yung pagkaloob na ng Diyos kaya katamo personally, binyena naman, para mo kaya sarili tamong pamangamit at kapakanan. Nanebang da kaya nala naman, dingaliwa. Kalupan ng milyaring yan, kaya nga, itang may mamag-donate para ka rin kapatid tamo, binyena ng Diyos kaya kayan Pero ngayon yun, dinake yun. Kasi dapat makanyan. Ing na namang pagkalubing Diyos kaya katamo, eta pagkaimut. Binyena yan, olimbalo na, kalupa na, biyasa tang mangdake, karengaliwa. At kadwa, karempengari, dinganak yu, binyeno ning Diyos kaya kayo. Nang mga naning binyay Juan Bautista, kareng mesawang Zacarias, ampo Isabel, o Elizabeth. Dinganak yu, ila naman para kaya kayo. Kailangan nila naman ng Diyos din para makasawla king komunidad, king balen, king bansa. Alam mo para kaya kayo, inggalingan kabyasnan, abidyan na yung Diyos ka rin. So kat pakinabangan da, muri kayong pengari, yung pamilyada. Maragula sa king panyulong ng biye, ng tao, para king kapakanan ng balen, ng bansa. Amen. Ngayon kay katalang yatad king hapong Ginoo sa batang kayadwanan, itamong sablang tuturwanan din may sawang Zacarias, king pamipasalamat king Diyos para king mabilog abalayan. Ating idaking sablang pagkalub na, karing sabla, bang pakinabang nanda naman. Ngatang makibat king balang kayadwanan, O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ban kapamilatan ning banal a Eucharistia, i Kristo parati ning pasignangan ing Santa Iglesia. At ing Santa Iglesia naman, papanatilyan ng mabiye, ing kapanaligan kang Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ban ing yato salpantayaya kang Kristo, at makirake king tinape ning biye. Ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ban ding galamering sablang lahi, kultura o bansang mikakaintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikakalugod,
ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding matenakan at kristyanong mibibili kimbiyera king panganib. Ban may wakasan, ing pamaglupig, ayagyag da katamo king mabungan kapanisyan, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Para ka ring mayupaya at ating kayupayan king gobyerno. Manano na sanang agamit da ing karelang upaya, ban sumawop, lumingap at sumuyo karelang sasakupan. Ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ngini adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, sapan mo kayong mipasyag, king kaya kang amano, ing amano mo babye kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan, banketa, apaligayan da ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Makiabitan pong magkanta kindalit para king pamagsadya karingayin. Akyat ka king mata sa bundok, ang masayang tubod ning siya. Ikuli sa king balitang masanting, isikan ing pamaliaws mo.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupayan. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya kadamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, binyeme kay kamiting kapigaganakan, anting ganapaan yun ing kapanyambang. Ibalik mo sana kay kaming kay kang kapayapan, at isadya mo kayong magmasusi king panyatang ning kay kaming talapagligtas. Huling ginuya, manggaman king alangangga. Ing ginuman tabiya kay kayo. Yat na yoreng puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat-dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuli. Ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristo ang Ginoo. Pisyag na ring sablang propeta ing kayang panyatang, dela neningindong birhen king kayang sepupunan, kambening alang kasamparang lugod. Si Janang wana tala paminyaging kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Ulining emuna ng lugod na kekatamo, kitmo nakatamong tula, ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabay. Kanita potang datang nin, das na nakatang masigasig makabantit manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Hulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwan, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tok ng babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamailasa at kamatayan. Kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira, sunebinyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kuangan at kananye.
Tingin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang te pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talangang gang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, bangketa may patawaran daling kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo Medea, I Cristo Medea, I Cristo Medea, Anatang Yapa. Inyang inigaganakan miyo ipa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak mo, daramyo kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kay metoyatu, ban beganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming obispo at yung sablang pare. Gana ka muna naman di kapatid ming pepahinawan at maninayang sabling miye, ding sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana kayong maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Daban mo kengan karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ning Diyos, kambe ng San Jose, akayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu kagom ning banal na Espiritu. Pupuryanda kat parangalan, manggaman king halangangga. Ngayon manantangmit mong kapanaling ilugod king ipa, karinga manong tiro ng Ginoo kaya katam. Ipami at syupan mo, isambal niya'y lagyo mo. Datang kami, ingkayayan mo,
Igawis mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timorin. May kakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Kapayapan kaya kaingan. Cordero ni Dios, aminan ako, king kasalanan inyatu, pagkaluluan mo kami. Cordero ni Dios, aminan ako, king kasalanan inyatu, pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aminan ako, king kasalanan inyatu, yemuke kami kapayapan, yemuke kami ing kapayapan, yemuing kapayapan, yemuke kami ing kapayapan, yemuing kapayapan. Ing kordero ng Diyos, ing milalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Dapat tigkas niya yung amano mo. Pumayap na ako.
Hallelujah. As we prepare to celebrate the birth of our Lord, let us always remember why life came. And as we present our gifts to our friends and all our loved ones, let's offer Him the holy gift of praise. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. As we offer Him our praise, let us sacrifice our lives so that all the world may know of His love. For His birth in Bethlehem was a gift from God to man. Thank you, Father, for your perfect gift of love. Hallelujah, hallelujah, praise the
Talakad mo po. Panalangin king banal na Espiritu para king synod on synodality. Itamuhan po. Makatalakad kami arapan mo, o banal na Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi. Abayan mo kami. Mamaleka karing puso mi. Ituruming sukat ming dalanan, at nung makananumiyang pamaralanan, may na at makasalanan kami. Emo kami pabustan, maging panibataning kaguluhan. Emo paboran dala na kami ining kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pa mga biran, Elisyana la, ring dapat mi. Akit miya sana keka, ing pamisan metong mi, ban kanito, makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alananggang bie. At kami maliliking dalaning katutuan, at ning matulid. Itingan aduan mi keka, ama ni gobra, karing sablang lugal at panahon. King kameto nga ning igpa, at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kabang bibiyayan mo kami king tinapining bien. Pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami. At isadya mo king tanggap king anak mo, kambining milalabdab kasal pantayanan. Iriadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At ngayon ang puring pangadita mo, lapin na rin kaya katang public servants, ding elected government or elected officials tamo, pati na rin ang magnasang sumuyo king kaya katang balin king daratang eleksyon. Manalangin tamo. Ipaming mayupaya, maniga po kaming mitmong kapanaligan at lugod kaya ka, paulidaring miyaliwang pigagap anting metong abalayan ay naos mo. Nyangin ya don ming bendisyon mula ding sablang manungkulan king kaya kaming bansa. Andit ang magnasang sumuyo king daratang eleksyon, bisa mo naman manungkulan. Uling at pagganaka mo sana karela, nidaring ding king kababan, ilang tatas mo. Bang manatili karela ing tunay kapakumbaban at masibasig lang sumuyo karing sabla king miyali bang aspeto ning biye lalo na ing tunay pamanyuyo karing karelang sasakupan. Itingan natin miking lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Palapakan tala po rin kay katang manungkulan. Sana pin po na makipagpartner la naman king balak ning apong Ginoo. Hanggang manungkulan tamo. At pag naka po bukas, dahil pong misa tamo king salubong tamo king Pasko, ila pa rin dahil oras, 6 p.m. ang po pang 8 p.m. Ita pong Kapaskuhan, dahil pong misa tamo, pero nung sinimbahan ako po bukas, diyan ako po simba king Kapaskuhan, yan naman po yung misa, sabi niya naman yung intention tamo, yung celebration tamo, it's the birth of our Lord. Pero nung bisa ko pong simba pa rin, pangkapaskuhan ay nakong po may overdose na. So, kaya pong December 25, ring misa, oras ng misa tamo kayo ng parokya, 6 a.m., 6 a.m. ang po, 6:30 a.m. ang po pang 8:30. Mali niya. At maling makakabit kayo. Okay kayo na? 6:30, ang po pang 8:30. Maling mabasang kayo na. Ito po na. Ala ng 10, po pa 10 o'clock. Narita pong atlo, kasi mali. So, 6:30, 8:30 po itang 10 o'clock. Ala na po itang panapon. Kaya ba't po ito pong December 26 kabukasan, 6:30 in the morning, 8:30,
10 o'clock a.m. Malita po. Ang po yung 5:30, tinta pa wala na pong 5:30 p.m. itang Sunday. Ne. Malita mo nga doon. Ne. Okay. Inginuman tabi ake kayo. At kami puri. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari rin kapag masusyan tamo, sundutan ng paligan ng Diyos, kapamilatan ding pamibiye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Dinin Diyos, kaya kaingan po. Mimingat tangan palagi.